Bwana karibu sana. Karibu sana. Ya kitatu. Mbiyande. Yani mokole biashara boli etauni. Ngiya. Ngiya. Nairobi ya basinyire. Tinda kumanya litangani. Tinda kumanya litangani. Oh, pole. Njengo ko Okiondo. Yes. Njende a second born. Bumuro minto monne ga kwete. Accidentally. I suspect ne musira ba mbekerete busesumu. Abantu ngoko bale. Ebinyoruma etenka endamwamu. Abantu batorokere to mochite endamwamu bube pi. Aseki. Nomba no busi na tamako busi. Okay. Inje ngoro kwa akili Jeff. Niko maite. No maite. Kayo maite korwa. Ina mbaya ora jete kanyora. Musiko mintaji bekete e card gete advocate. Musiko mino rolio. What do you mean? Toma ke muntu. Oh, que muntu eno. Que muntu no mwana ma kangwe rasta de bon. Ole rasta bon. Na manene. Ayeno yo kabere. Njenda second born lakini mwana kama tangi akule ke sobono go be first born. Na maena. Ni bono nje mbugambo mochito. Okay. Ngaki ke muntu mbiale. Mbiale. Abatinda mora. Kuru waratara to nyomba. Karaza nyomba. Okara Mombasa ke. Ma tango abuntu kanu mwana yako sali chibesa. Akini wana bugimo bugate ndimo. Yani Mombasa uri nendege. Wakana baka 15,000 ngakuri nendege. Okunoko kenda walk. Utange kera iko mnyoka Mombasa wakana 1,500. Ngakina ende bwana tako. Aye. Ngakibwata kete wa. Ntebi. Yango ndakoboli. Nkimoko bisero bisiga ukagene nyasole moko. Tauni wana mpaka naro tata. Oche ko bise no mate mna no ntukana bile ngori obisi. Ori obisi. Mate ngo mwakiri yo nakone. Era obisi mbiere. Oto umai to kasa mega so emo se babere yo tu. Bono garere. No chunya ro kwando re keskia na bol. Keskia ngake. Ngake kia. Ena vege karamu. Ebi bono ne viane vi. Tinkora raba abantu kwa gambire bi na ma korana ni mpore confidence. Ebi na bia no ko binyore ngasete. Karangoro kinga abantu kwa gambire bi. Abantu na bange. Abantu na bange. Ikina kia isisingwa ngo. Ikia isisingwa lengo. Ngingo jo kora isisi. Ikoto gambite kina kia isisi. Ekiye chukurangwa gambite. Ayo mbro moge muntu. Ekiye chukurangwa gambite. Yes mio. Ya. Ngwalengo. Ngingo koro. Bono lele mbina kyukugamba. Mbora bone kina mune kiagere kwale tini ndaigwe tinkere kiere. Yani oro mwakiri abantu bagotoki ngwalenge kesi KCC, ngwalenge kesi yakura. Ebina ne binge na kolire. Egege chimbako gari twale ko mpako nyamira na gusi. Ekina kele ngwalengo. Na lengo. Yo, na watu kwana. Toma ito kutakana mo ntong air podcast. Njoma ito na bana. Nko ba be cancel ba kemeteka pa. What podcast? Mwana ngonyoro onye kwa gwete busiri sabu. Uhite koragera wiki. Ngabano mwakiri onoro li utaranyora. Mwakiri onoro. Njoma mwakiri ona atitaga. Nkia mwite. Ngese ngentete. Okay. Moka atitaga ngya soka isiko. Mungwano yema itaira ntenkaga takenge. Tono mbina kikwale kumwira iga. Njabano gisi na kumurika customer. Tata umuntu ujire kugorobore mo. Kwa mwira. Na mwira bono njabano manyeka ina mono ko be witness. Njinali kaga na sign iga ngabone buri mo na gukiribugere. Umwakiri yo bana ansigete bobe. No embono sai to baba sani aye. Chi customer na kolenta. Ni? Chi customer yani no 50 tuko. Lakini hata kile to ro sio bisia na kwa to no hall. Asen kona tutika samana tuweka ki ka hapa ngoja na usondike nalika next wono nje ngobarage bono ngakingo konya wakili umaita seke angisa ayo mugusi nteno mugusi anda ayo musacha yes umaita you can understand me yeah and nala ko nyoronge wakili no musubati kinaki anale komwa asiki no musubati they are very biased. Musubati ngo otegerera kina no eri chikomba maite. Abantu baibeta matem. Okay. Abantu barari tene chire kichara. Bakamagote ko baba wakili. Wanga mbere kinanji. Njeko ta ko monto somete. Okiondo. No mbora tinga ngio tabe kiritie tai.
ne suti Dibereri. Nora na ku. Ngakyo monta akora manyonge ne wakiri ore. Mbura gwachira obisi yani. Utabegete no egente keri bakoteka mutuga. Next time. Ne yange eri mwamu watari eri tontoli na Oli oli bana ne jaji okobeka. Tinecho wakiri tata ke. Wa. Ekina kere haki. No obisi na ende ngole ngina koire chinga kiti nyinge pina jire gotema igo kwane mechana na ito kwa. Maite ntori baliri. No ke na Kenya Power. Kero monta kwa kubitora stima mwao. We kumubori nga Kenya Power kwaru. Nga ye badge ya were. Nga ye uniform, nga ye overall yere. Nga ye chichuma chiko lino moto Kenya Power jigoro nga jire. Umago cha kubitora stima. Wano toro je computer nera. Ebitabu ebi. Deskie ngwanya oromo secretary gani. Osito kwane gesong. E constitution nga yere. E constitution no ere. Nga yere nga nyora no esi mimi. Esi mimi hoko ibeli. Ya. Ebinte bigo to gosoma kwa tafsiri gochia kwa soma kwa tafsiri gochia. University kwa soma. Tukabugatia maswali tata. Yani uko monta na service ya wako ekina basaigo. Atala manyo ndo ero ko. Ngwa kana consultation fee gorwali. Consultation yake. Omayo ja kondo. Eko rando je mechando wono gwikira bisingo nchaye ule eko ra tusabiri besa gani. Okay, gokubori ngaki ngai wa someta ngo wakiri bwao iko na bata. The customer is always right. Umaitaya kwa ngato someta kesongo. Nanchire. The client is always right. Ai ninkorama, ninkorama. Utagera konta yes sir. Ngoki wonko ekina. Aye. Mangana ara mange. Mechando bwata nene. Ai ngotura mata saino. Totema. Ngoko beka ino. No musigari ole. Ometeli chiko niri ma awakiri cannot arrest you. He's only policeman. Kora ni someta. No mogaini ole. Aya tigango I like that. Eke gogonji kumanya ngono muwakiri ole kwa ekina. Sawa. Ndoli. Kamilisha medali. Piki ponki. Pakamielo disco. No que no kwa ekina ki. Yes. Yeah. Keri no onda alintegerete. Atagarrata? Yes. Iko twagiwete. Ya. Mbona bagotegerera urigelinga kianto bakwana iga into wana tu alinge bench twagosoma gari twa consult iga twatomoyo mwizo. Yani ogaswe kina mali ni bako wekero kiya kya maskani saranso kabekwe bench. Ai leo toka kole disu. Ono bench aserichi ke bench de mani tikero ko bench. E bench mo tama ite bench kesa neli gogo ya kera nili kabekwe. Sawa. Kono bingo kono. Ngakingo kono. Ono. Ai buna wanta ponki. Paka mielo. Ai na manye kina to. Abwera ita. Ono. Neba kinde ga kokora neba kokora ingo sekaya. Njino moto le sire kwengenda. Ngio ko ngende. Na kya ro chemenye. Go chembiyo nuragerete nko. Ye? You look happy man ngeke. No ikyanga na kuwa. Ye? Aseki. Yani kurungicha Nairobi. No ema runanya kunye. Eba sanga yekuru. Gokorole meremo. Mirimo. Kenya montora ro watigas. Ngakirendo tagetonyoro onyare koragera bwe boyi onyu. Ngakio konya. Kisa nakina hakira abon. Mutando ngayo. Omuntu bwate chibasia wate goko. Obo mwakiri omya. Nchinaye. Etoko bakimiro ne amambe. Ogo sieka obizie utige gas. Pi. Kawe no Mombasa ko golero golemo. No. Abona ngo tukobeka muno mwana one next of kin. Ni sawa. Oh no. Nkana bate eto iborito abana fo. Ye? Umutangi agasira. Ye? Enjire butatanishi. Ekine kia ento tutuke bwati. Abaro imbara alinda eto cyo igorore ekina. Topa minyoke bakengori. Waenda no iko diaga babuto. Ekine getangani lakini ekara getigana. Ono umwana ukabere ninje. Nje ngali soka. Nje no abaro ibarantemire. Barantemire. Nike bara gotemire. Linda abaro ibaganso gor nyumba. Na tindete. Ngabantali. Ngasoka. Kakalisa ko. Bagatopa. Nje abaro ibarantemire. Antemire ande nko to eno na kaige kinyoro ngukoragera ngumba oyo no morogi abaro gibaro bakabana be school Ayo komanyira. Eri bate de oso kingese na sogete nga barigere liga kakalisa ko kanyoro
Kanyaro mongina gete bako gokwenrume ngana no moro. Ngapero no yo arantalire ndangi to kwambuke taraja kwenrume. Ngakalisa go. Ogakalisa go wa. Aha, kendra. Njeti ko bana mama ngangiriga. Manzi arete bosene bintega ngakiri. Njoma iden sunire bite. Oh, sunire. Ande kamago nginekia. Neba ne suti ya ko bekaiga. Kwa kiri gusibo ko ye mogomogi. Beka kamogomogi ga. Kwatara na karoko. Gao kulinda. Aende kwa beka maana maraba muguko. Nuji muguko mnoyo. Wekambe kamaraba. Okay. Noche Italia sama ndo tambo kuchu kwa Rusia maraba iga. Kwa beka muguko. Yani moro gita au kuligere tincho ama gudro ya. Mboro. Inki. Bonde kina ne yake. Bono. Nche nchana nche ngali sonka. No abara bibanteme nche mu second born. Omwana wa gatatu atitaga sira. Ati duseni ndia gusoma. Tanya kuirana. Ntuma yetu semoya kusiga kwete. Bono mwana minto mokoti nero yo kiminto. Ngwe. Kiminto bono egente ke tangani. Na kinda te ngumu beki kina. Number 1. Abaiboli baito batumire cyo nyingi sana ku masomo. Namo muro yo minto yo mwana no yo jete gusira. Iga atumire cyo nyingi sana ku mwere university agasoma bakakana baka university bakakatara. Kayomo chandoro. Kayomo chandoro. Ntoroche akuna matunda. Matunda anyosomete anyolire bintu biyaye gutahina matunda. Matunda inafaidika nani? Anafaidika nani? Wono muchinka omusena atutagasira mungina nasirete abantu abaito bonsi bie basirete nche kwekandika ono mwana minto makoti kibe yasatu atumegete endo kuyana na bayibori bana batumegete ko masomi kibe yasti million mama ji million saya wa chiga egas akuri mesara bosemara 50 chibengi ebengi asaya ko mairo no 500 million chiga ali ga kwate jibesa ona kuigule otagite jibesa siria asomere tiguga akuiraneri ko tai jibesa asomere tigu ngai yakoire mesara ni mato no mesara ile ngakuri igoga ne onya konde tara no check point ya oga ne dioli mesara koretera as the head of the family ataka iruri mesara ondetera baka ontenga kindu you are a professional mesara uyu makikunyo banga. You are a very interesting person. Litanga ni pi? Number 2. Iga gore tamare mu Nairobi. Aga jite baka yande chikoroba. Chigari ga bwate. Amali ayo speak musiko minto tarajo. Na jiro como sasa ninga ki njenga bagera mali ane ngole bintu biane. Amali aya rosiri akobagere. Arosiri wetera masomo ali yetu ne family. Ayo no bwatu mchana. Ngiso no mchana no ruingo watenga ki. No bwatu mchando. Bua bongo. Litanga ni pi. Chiba yasonyo monto erige iri osomire onyori biashara bia engo korariga. Ebine bia omonto bweko bwatera itugocha samali adi no mwana oye. No bwatu bia. Aine ndugu yae tu bwatu. Yango ndako boli swali. Ai no mo wakili, ai no moroya bose no mojaji. By the way, tuchakirago. Ai no mo wakili bose no mojaji. Mo wakili. Njongera kona terekina. Ine kasi yao. I'm advising you. Oko ngadvice mnamo. A lawyer. Kasi yao no ko ngadvice no ko ndi present court. By the way, litanga ni pimu na tu agambire iga e file yo bwento akane chibesa. Otene kina kwa letere mna kwa tete. Bono akana chibesa e file. E file yeren. Bono tali file. File mbwatenka ina koreta matem nda koreta file no 20. Kerongo te ba chibesa e file. Ego no original bongo kwa chionsi juro cha. Mine tie kina kia onde jestense. Kwarole ngelike iganse ngano bwate kina no monto que tenga ni inere korugwe file. Okelike file? Yes. Nechi besa ngo ngakano le chiko ruguligo fee. Okay, e file bone shida ngayero ko goli ngese likalende. Mbona njina masoma no ko ngakano. Ngokane ko wakana e file ngese 15 35. Ino ko wakana 35 oli ke file. Aye. No senga ndakanda te file. Aye no monto moroire. Mbuyo tale ko ndi ngese ba ko tanga kine file otakete. Yes, e file ne kinango ko igorera. Iki ngese file ye igorere kina.
eshida ngayere tato chocheli tukolia ono ndoje nganto likoigwana ayaba okay ndori koigwana naki ngese file ye echitaiki file irenga kuigete school njiri ngote baki university tochete university tiko bonayo manyete muno kukwana iga otaite into bya mwese komino for free naki bitaba byao bona no yo mito familia ito mna toko gambe familia ito ngoko twananira ingikwacha kondi no kwata basika bamino Onye maso meti ba iske meji ino. Is your own problem. Ndu mo chito ndu aroje ngaki e faida osomye mwana muisike achaba konye. Number 2 ke muntu wangu ataita nyumiri. Ndu te understand ngisa ino muguzi. Omonto koruko muswati no monto koruko musacha they have equal right to wealth. Equal rights and property ownership. Woji. Oroli. Na nyumire. Na anyuo mutayo. Okay na nyuo. Mbiyana wajatara nyom. For example nyom e chance mo nyom rumambi. Umusato ya mako ile bintu bidi. Ayire kuna ngo. Yes. Ama some. Bona tiyango erese. Omo subati yo le mwesiko mino ke muntu ayise koteba muna boni nga ngosira ebinte byonse byendo so Okiondo. Mbiko ende simusato. Of course ninje kwekando. Inche biko anda sende. Igonganye bakanko mako ngebintu. Bosenganye bakako. Nchandeke bakako. Okay, you are advising me mo bekere sumu. Akuma na otaite ko itomondo. Ese kwanda nganganya ako. Kiroya bona murega. I think you are very sick. Oh no, na ende airtime na ko ire obisi ya isanire. Airtime ki simi ane tawa na credit. Wa. Tinga ki china ko ire Jones bitu agambire otakanire ti isanire. Egento na batebingelinga muno musacha ligemeremo okore anyole bese yao ebese ya mwesiko mino nyetige pi eiteri yao na ente ko bayao pako anjera ninga ki ebinte bina mankwa muro binto na kyota out of evolution I see na kyota kaere ando kwano kiro mata ki na kibono te ko gam yani ota ko ebere tamatem tota tiki na ke kon ebi no te biororo nga sai ne ya David wa sai ni ga kwa mwa ebi na bibi no ra handle na kyota ja ko jira koti you see anya ndio kwa ndrebi ne bikongu angokwa jina na ICC you see na ko ire kina ono karwa bisi ebi namba te binge twagambire ndoje nga ayo bakonyota gitobwente ito saberu osera na school ba no mwakiri boli sene nduyo mwakiri kyo tama ndiko kugamba bina iga atali koti to kwamba bina ngese faili case mambe to kanda koti kwani shida ngaye akana 50,000 check. Yes, 50,000. Obviously, muna gwaso iga. Otengwaka nerwere. Kwanyore mu secretary abungwaka nwale. Ngosibi gwere ngwaka nande stima. Internet nero. Nkoragira ndi ngweso kandi kaijiko. Igoni nje ngocha. Bono kyono mwanyete. Nje gwaka na wafanyikazi babo. 50,000 kwa mwaka. Nje gore ndagira nje gore chisuti. Nje. Kibasi check ngo kwa 50,000. University ngwaye help. Ngwaye tu eroni. Okasomera. Omago to dai ngo asomete. Ono. Chironi asomera chironi. I want to client kiane bwachire gonsari tuko bono get out of my office. Get out of your office bunango. Please. Ukurangeni na basikali. Get out of my office. Yari ubugatenga timwa atiba iri basikali. Hango kure. Uko kukoro mutaka. Ngoboroya. Boroya kyota ngaro wandu ekina. Ikina no ekemo. Na kuta ngoro kino monte kina kemo kwa asom kwa najire. Kwa record ujanionyesha kitu ngoa kirando musikalia akoboye okoba na kola ndere biashara bona basikali ko nangere biashara to okoba kwa rende bright aye gwacha konse material yani kwa rende ngakinje to one challenge kiro ya to mama ete ega seno ko ibera banta maremo ye guita banto bakwa ngwaka ndesimi nechikira chidevo sawa ngwata ko buga ngante njaba numpi mabongo ngoko ngadi advice Oko ngadi advice nje wita musiko minto ngamo bekire zumako njoko ngadi advice Oma go seli tangere basikali abo mbate buno ko ngadi advice ngangite musiko minto ngama ko wa mali tokali gonjora manga nalini jiko I'll call the police on you. I'll call the police on you. Iko chikira yantire ko kwa advice chitira bantu babo nkwogo le usali emudi ye chikala antikanye te reception tikabayiwo kena ete iroya yani nko ikino makwera get out of my yani chiroya maite chinyinge baide na ko refeva okoboro musi
Chiroya njira ba ikoyo. Chiroya kwanza chiroya bagere. Bakuambe kina bia. Mbabwa ati partiality yeyu. Kwanza tingwa na ngasi kukwe ndangalia bagaka. Baisa lansese bagambe kina. Kwana lazima utumie roho. No bwata majibu ya mechando yao. Ndi maroya mnaringa. Na bongo soma kwani usome miaka ibere mbere roya nige tingo ya soma ile miaka ibere ngira nenge gambere kina. Kwani nani wewe atunajita roya? Ati roya. Soka. Roya sana nini? Afadhali ungekuwa wakili. Nda to soke linde nyale kuhudumia abantu bandi. Kuhudumia kio tabwa na license. Ama sikania mesiko mina aragerete boni gantara kesi. Utara kesi ni? Utara kesi ni. Kwa bwati. Mkioga ni ta kesi. Piga simu. Sinichukuliwe. Kwa nafikiria mimi mtu siku soma. Kwanza kote na boko endo, watabenga naweza jitetea peke yangu. Hivyo goli ya bibili. Na bongo na jere kina. I can defend myself. Ta isi lazima roya. Nga 50,000. Nga 50,000 nje. Nga 50,000 ni waka ninga wafanyikazi wana mbaraka no. Ngenyo mbengo sibigwere. Nchote ko ndiera. Okiondo tiko ndiera 50,000. Ngoso kole ko ngore file 50,000. E file ya tatibo. Ngoso kole. You are very corrupted. You are very corrupt. Na nito yutiande. Wendi mbali. Mbia mono. Ana ngotangasa monto tayora gambere kina kinde moyo. Wacha tuone. Mbia mono asinga kichao. Nkyogo ntaki ningi. Njenya sai. Ai no kwa bwa toko. Tutaonana siku nyingine. Tuonane ninataka kukuona mimi nikufanyie nini? Nkingo kokorera. Mimi hapa nikuona nchenko renti. Sitaki kukuona. Afadhali wana ni mbona ukonya naye ngoja kuomera naye. Timaroya. Roya kwanza ngeta ketisa dia pink. Get out of my office. Don't kwana na gesonga I know English. I can defend myself. It's okay. Let's go to court. It's okay. Now get out of my office. Ilikio maloyo mwako represent. Tafadhali. Pata staki maloya. Asante. Mwensi mubwikaine kiras madaras. Mbia mono. Chitaikun wana watu mnoko ndige ngaone kunitie maska mimi njomo ndo someta kada baka India tiango abere gara bintu kwa na toma yani ndo ko re fevo kana ndrekina okoboro mugusi wana kwange akwera ndo ko ino ba ko yebiasara mo ko yaro mi ango bana sa bana ki e faile enta 5 ko nunga 50 ngada stani ngaki na taka rosi a profit ya 15 ko don't you can understand 50,000 ni ndo 5 yes Wata bwana niende. Kweli. Kweli. I can't come and code. What the objection, my lawyer? Thank you. Your Highness, I didn't go kana pi. Sabali ingia. File 50,000. Kwani hatujaenda kirasi ya mtu? Wacha niende. Kwanza kama visika si nini?